بەڕێوەچوونی خۆپێشاندانێک بۆ پشتیوانی لە ڕابوونی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و گەلانی ئێران. ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 13 ژانویە 2026 زاینی بەرابەر بە 23 بەفرامبەر بە بەشداری ڕێژەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی دانمارک و کوردەکانی نیشتەجێی شاری ئالبۆرگ و دەوروبەری بە مەبەستی محکومکردنی جەنایەتە درڕندەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرابەر بە خەڵکی وێدەپایی شارەکانی مەڵەکشایی، لۆڕستان، ئیلام و کرماشان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران خۆپێشاندانێک لەلایەن ڕێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵەوە لە وڵاتی دانمارک بەڕێوە چوو. لەم خۆپێشاندانەدا هەریەک لە بەڕێزان هەنس و خاتوسارە ئەندامی ڕێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ لە دانمارک بەجیا پەیامی پشتیوانی ڕێکخراوەکەیان لە ڕابوونی گەلی کورد و گەلانی دیکەی ئێران لە بەرامبەر ڕژیمی ئیسلامی ئێراندا پێشکەش کرد. دواتر خۆپێشاندەران و بەدانی دروشمی تایبەتی وێڕای محکومکردنی جەنایەتی ڕژیم لە دژی خەڵکی ئێران پشتیوانی خۆیان لە خەڵکی ئێران بەگشتی ڕاگەاند و خوازیاری ئەوە بوون کە ناوەند و کۆڕ و کۆبەندە جیهانیەکان لە بەرامبەر ڕژیمی ئێران و جەنایەت دژ بە خەڵکی بێدیفاعدا بێدەنگ نەبن. Menneskerettighedsorganisation, der fokuserer på menneskerettighedsproblemer, hvor end de sker i verden. I dag er det, der sker i Iran, og nu over til vores tale om Iran. Fordi i Amnesty International har vi i mange år afsløret den iranske regerings krænkelser af menneskerettigheder, heriblandt diskrimination af minoriteter og begrænsning af ytringsfrihed. Og så er dødsstraf også et enormt problem. Iran er et af de lande i verden, der udfører flest henrettelser om året. I Iran er der lige nu store protester rettet mod myndighedernes undertrykkelse og mod den økonomiske situation i landet, som mildt sagt er forfærdelig. Deltagerne kræver grundlæggende reformer, og regimets afgang er begyndt den 28. december deres demonstrationer i kølvandet på den akutte økonomiske krise. Og regimet i Iran har svaret voldsomt igen. Mange hundrede af dem, der har deltaget i eller været til stede ved demonstrationer, har mistet livet i perioden fra 31. december og frem til nu. Hundredvis, måske tusindvis af demonstranter er blevet vilkårligt tilbageholdt og risikerer tortur og mishandling. Og det er dokumenteret også i Amnesty International og Human Rights Watch. Den 8. januar 2026 blev al adgang til internet og mobil- og fasttelefoni lukket over hele Iran. Det skete før, senest under de store protester i november 2019. Og situationen lige nu er yderst alvorlig, og det har den jo været længe. Iran er præget af en systemisk straffrihed, der har gjort det muligt for myndighederne igen og igen at overtræde international lov. Amnesty International og Human Rights Watch skal dokumentere, at der finder mord, tortur, voldtægt og tvungne forsvindinger sted rettet mod kritikere af det iranske regime. Nu er der nogen derude, der sikkert vil spørge, hvad har det med Danmark at gøre? Er det ikke folk nede i Iran, der skal løse deres egne problemer? Det vi siger er, vi har et fælles ansvar. Det er vores fælles ansvar at standse blodsudgydelserne i Iran. For en måned siden, så var der gået 77 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheder blev vedtaget af FN. Og de menneskerettigheder, det siger, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og i rettigheder. Uanset hvem de er og hvor de bor. Sagt på en anden måde, menneskerettigheden gælder for alle mennesker hele tiden. Som han sagde, det vil jeg nok også gentage. Vi har ikke helt koordineret så godt. Men lad os så se. Kære venner, kære solidariske medmennesker. Irans befolkning har endnu engang vist verden et enestående mod. Hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit våben? پیروزی زنده افغان کردستان اجتماعی کرد فرض پیروزی زنده افغان
سر بخوری خوێن و باجار کەماڵ